nabonon tusim ngai dingin kain lim kidovin KFC kiti hi amizo sin alin aniawa het su ke di wahi in hi chi vanoya fast food la adinga zong amin thang pian loya ki he KFC hin sim do pa hi Colonel Harlan Sanders akiti na hi ama hi ahin kho atam zo pi hi labor le priest a na anato hi in ahin la kumsom gup langa ahung thin tau zo achan ahin kho hin thil chom khat be ahung su doin hi chi chun ahin khule amabana akhonung ding nasatain ahin khele nahi ahil hi chi ahin kho khol jin lampi ho a hi lolhin na dinga itabang ha asat gen theina ahin tua ipidinga ama on company KFC corporation hon ko na anahi ekidoham ti ho do na za chom chom ho hi tunia hi chomcha in sei khom deu hi Harlan Sanders hi 1893 September 9 ya chu Indiana a Henryville to kinaya farm in khana anapinga hi ama adinga ha sat na ahin tu masat na pen chahile kumgu bo ahi laya chan apa anathita nahi ama hi au chalawa alin pen ahi zin kumgu chapang cha ahi na alai wangin anaute ho vetup le sintup na dingin mo pu na lin ta anein aji chu anu chun amaho ne ding le akihin so theina diwa munchom choma hi na to ima abol ngai hi chuti chun kumsagi ahong hlen tawachan Harlan chu ne ding sim le buhun mehun lamin ahung thim ma ta nahi ahin la anu sumlo ho chu a in ko wadinga akilhin zo ta lo je in Harlan chu kumsom be ahi in na ahin tong pantain fama gancha ho an pile ding in anapangin hi akum chapang cha hi na lai ji chun na ato wanga chun mi na ito le hi ti tia hi kitup ta a to ding a hi ti ho jong chu a hebe se pon hi ji chun anato na konin ahin hai sa kit tawen hi Harlan chu kumsom lani alhinin anu in jitha anei kinin hi chi chu ama adinga ahin khu ha sat namun pi khanin ahung pangkit tai na hi aji chu apatha apa chan chapang ho chu ama to achen khom diu adei point hi ji chun in sunga chan kina ki bauna ana su jing jing in hi chuti chan aka au chu ki ho tu na ji aum lo hil phanin azo zo na in Harlan le anaute pasal ho si si chu mun chomin ain ko teo khat komin agam do tawen hi chuti chan anaute vet tu na dingin Harlan chan farm khanin na agatong kitain jingka mata nidan gu vel la hole ganchate an apiji in chuzo ting le school kai ding in akigong ki jin nilha lam ting le kolbulein na atong ki jin hi kumsom la thum be hi na lai wangin Harlan chun hichi na to imazo si chu abol thei su ke tain achang sen mi sol sol ngai lawin phat ki bichin jong le anaute ho ding gel na in gen thei tain na anatong en hi hichalai phat la chun ama adingin ha san lin ta khare ahung hlung kit tain anato na ho ji achun lekha dei bangin asim thei ta point a hi le skula konin hai sa ahung hi kit tain hi khonunga interview khana ado na wachun Harlan in asen lekha sim nalama kazolel pen chu algebra a hi ti in asen hi ahi le hiti chun ahung hlung kumni songa chun Harlan chun farma chun na atong zom jingin cha kona asummu ho chu akilhin zolo hil phanon kumsom lagu bep ahi lain US Army a zawding anangai tu tain ahin la US Army zawna tinga akum chu kumsom lagit be ahi angai kinin ahi hiji chun a document ho chun akum chu asutamin chuti chun sepaya dingin anaki pelut ta nahi chuti chun sepai in analunin amale anaute ho adingin thil i mama chu hung phapatan te ti a lungmung sela om lai ta hin sepai aluna kona kum khat zo vel pe ho hin akum ta ta pa chu ahin hedo ki tawen hiji chun sepaya konin discharge a hi ki tai ne hi chuti chun kum som la sagi a hi in sepaya kon ahin hai sa ki tawen chi zo chun kum phabep sung pi hi Harlan hi ki gel sit nan anadim jengin hin thei dan danin ipipi ham hi abolin anaki hin soon hi chi sunga chun ji zong ananei man ta na hi Harlan hin na to ding ato lo te zong om ta point street car conductor railroad fireman insurance salesman steamboat operator ti ho za chom chom hi anatongen gari tire zo in zong anapangin hi
hichi anato na ho achun abang chu ama anop ta a hai na zong aumen abang achun ahin no do ti ho zong aumen hi chutia chu in chen ha asata a ana na ho je achun azinu Josephine zong chun chutabang Kerala kisu nei lo mi ko ma sangin ti in anadal hakit ta na hi 1934 kumchun Harlan chu kumsomli analing tau tain chuti chun hichikum chun Harlanin Kentucky Oil Company te General Manager pa aga kimupin chia chun a gas station no chu amalet na avet holding ti in offer anabolo na hi adin mun ha sat na hoji chun kidodo na ding a hi khalati in Harlan zong ananum ngal tain abula chun hichi gas station na chun sales chu ani mama jingin ahin Harlanin ahin to pana ko na chun a customer ho chungin chon phatle thilpha ahin bol panin hospitality hoita anapi na hile hichi extra care api nawa ko na chun a station na chu sales kin tain ahung khang to jing tan chuti chun Harlan hin hua ki pa na neo ahung lung pan kita na hi hiti chun chom khat lungmong ta in ana umin ahin la thil josi aphadinga hung do pan panin awangin ahin ko chu ahin le khop kita na hi aji chu hi chi pha lai ta chun America le vanoi gam josi the Great Depression kiti in ahin phatain hi chun Harlan gas station a sales zong chu ha hin a he su jing tain na in a hin so zone a gas station zong athipai ding a heta na hi chuti chun oil company in gas station chu anakinong la kitawan Harlan chu ima nei lowin adal hakit tawan a hi chuti chun Harlan chu kumsomli a hilai sunga zong to na nei lowin ana do kitain abanin 1930 kumin Harlan experience ho je akona chun Shell Oil Company tehen gas station dang khat hi avet holding in offer ahin bol kitawan a hi hichi zong chu Harlanin kinta in ana accept pai jengin akinep na mangta sa ho chu atha be in ahung ki do kitta na hi chuti chun hichimun chu thunei na ahin la pat pana konin masanga abol ngai bangin customer ho bol phat na chu ahin pan kittain a sales hoina dingin ana chi pi zomin a hi chuti chun hichi gas station chu highway a ahi je chun Harlan hin ama khut ta in ne ding im ho zong ana simji in a gas hole achi le awa le ho zong chu an anani sa ji na hi hichilaya chu na ina chu dining table khat mi gu vel ki dolding bo hi ananei na lai in chuti chun hichi ane thei sima azu ji ho chu customer hon anadeyun anangai sang le jengon som khat zawin amenu la chun fried chicken zong ahin jaw sa kitta na hi chutia chu gas station vet tup to go ma chu side business zong anabola hi in chom khat zoin hichi a side business chu ha ta in ahung min chi le jing tan hi ji chun gas station ko ma chun restaurant khat mi zakhat le som li le ni vel dolding khat hi ahin hong doin hichi chu Harlan Sander Cafe anasai na hi hichi restaurant a chu mi achi le awa le ho boin an anani man jiu ahin Harlan restaurant ne thei ho atui na ho chu min ahin ha het che phanin mun chom choma konin hichi Harlan restaurant a an ne ding mongen ahung ji tawan hi hichilai jing azong chun Harlan hin boina khat ahin to kitain hichi aminu a azaw sa a fried chicken zu chu asim na dingin minute som thum alunin hiji a chu customer hon anga sot wal jiu a hi hichi boina chun a restaurant reputation chu anasu se hle jengin hiji chun chuchi boina sim phat na dingin Harlan hin trick tha khat hi ahin pudo kinin hichi a asa ho chu thil kan na bel pan kiti ho a kan sangin pressure cookerin ahin fry tho ta na hi ahile gel pha lo ben hichi trick zong chu anachi hoi hle jengin minute som thum lam lu na anasim a asa ho chu minute git sungbo lu a ne thein ahin sim do ta na hi chuti chun hichi ahin sim do chu Harlan ama ta zong akipa hle jengin hiji chun cho akona chun a fried chicken recipe zong chu asim hoi be deu kinin hi ahile hichi zo nung chun hetman lawin boina khan hi ahung kit tain 1939 in vanoi galini na chu ahung ki pan kit tan hiji chun
avelin America chun economy crisis anatu kit ta na hi hiji chun Harlan restaurant a customer ho zong akim su che jing tawen azo zo na in mi zong ahung ji tapu na hi chuti chun adin mun chu a kho se che jing in 1942 a Harlan kumsom guplani a hi a chun hiji Sanders Cafe chu anu ada ke bangin ana kha tain ana suhai tain a hi 1945 a Vannoy galpi ki chai zo nung chun Harlan chun hiji a restaurant chu tha hon ding anangai to in a hin la ama chu ati ta to a hi le imazo si achang si a abol ding a hi kit ma to chun a hi le ki pat na ding sumjong ima anabol do zo pun a hi hiji chun aloi dang khat to a ki partner honin Kentucky a Georgetown Highway komin restaurant dang khat hi ana hong hon ta na hi hiji restaurant jong chu analol hing ma jing in 1949 kum chun Kentucky Governor Pan Colonel kiti title hi zabol na in anapi in che ako na chu Harlan hi Colonel Harlan Sander tia hi hung ki hetawa hi a hi le chi restaurant chu aloi pa to ki kom hon ane hi in chuti chun phat ahung chi chia hi le aki ka honin kino mo na ding ti ham kilung to theilo na ahung do gu jin Harlan in a restaurant chu apum pin ana join anei tu chu ama se ahung hita na hi chuti chun phat ahung chi na hi le Harlan fried chicken chu masanga sangin ahung min chi deu kitain ni khat chu real estate agent ho khat hin a hin kolin hichi a restaurant chu aki cho ding ti in a hin thum ta na hi chuchi mi pan a cho na gut aman za chu atama tam jing ana hin a hin la avela a sei jing wangin Harlan chu ananom point a hi so akuna thagup zo nunga hin highway project tha khat hi ahung kilan skitain hichi chun Harlan restaurant chu a hin pel do tain hiji chun a restaurant chu lamlin kom cha a hi ta lo jin mi ahung ji ho 90% tabang akinga pa ji tapowen hiji chun a sales zong 90% lamin anakim jing ta na hi chuti chun lampi dang anei talo phanin azo na in Harlan in a restaurant chu $75,000 in anazu do ta na hi aji chu highway aki khial masanga chu real estate agent pa chun $164,000 a cho dinga hi anathu ma hi lampi ahong ki khial phana chu $80,000 a dinga zong ana cho ngap cha lo a hi ta na hi hichilaya chun Harlan chu kum som gup langa ana hi tan a social security check $105 ti lo chu income dang zong ananei di lo hi chuti chun boina ha sat na le lo sap na tampi a hin to zo nung kum som gup langa ahong thin tawa chun Harlan chun idea tha khat hi a hin gel do tain hichi a fried chicken recipe chu mun chung chuma hi mi hon a fi neya aman na theding franchising a hin bol do ta na hi chuti chun a recipe chu Kentucky fried chicken ti in register anabolin azi ani nanu Clody to chun America gamsung mun chum achi le honin pressure cooker to a sa to hiti chun akipu honin restaurant mun chomin a sa hun dan le sim dan chu avet sa honin aki sim dan chu adeiwa ahile amuna chu chuchi recipe nei theina ding rice chu anaki cho jiwa hi chutia chu chuchi restaurant ho chun KFC asim ho chu azu hla za wa kona atung themcha cha hi Harlan hi anachang ke ji a hi chuti chun mun chomin achi be en hichi a recipe network chu asulin be jing a hi khonunga interview khat asai kin na chun hichi franchise abolaya chun inazong agi ji point akar sunga chu zantam ta agi den nazong aume ati na hi chuti chun Kentucky muna kona hongmin thang recipe chu America gamsung pumpi in het theiding in ahung do ta na hi cho akuna kum get zo nongin Harlan chu kum som se gile thum atheng tan chi chan chun a fried chicken recipe chu restaurant zagup zenin ana hom do ta na hi ahin la akum atam be se a ate ta ji chun imazo si chu aman ave kol zo ta point hi ji chun 1964 kum chun hichi a company KFC corporation chu Kentucky a sumkol ve mi group phabem ho komin $16.5 million in anakizu tain hichi chu
ai ho suma simdinga 1.24 billion rupees lam thlengzo tina hi ahin hichi achun akinop to naw chu ahile hichi KFC hin ahin simdo pa Colonel Harlan Sanders lim chu represent abol jingding a company maya ama chu TV commercial ho azong pangjing jingding kila ajingding ti hi chutia chu hichi rola apan na dinga chu a company hin kumkhat sunga hi $6,250 hi anapi jingjiu hinalai hi ahin khonongin hichi KFC ki cho company te chon KFC original recipe chu ana hel ve ti jong he do hi kinin hi ji chon Colonel Harlenin amho chu ko na a he ding chan gen jong ana se na hi chuti chon hi chi ji a ko na alung han na ji chon Harlenin Claudie Sanders Dinner House kiti restaurant khat jong ana hong kinin chi achon ama sim do mong KFC recipe pen pa cho ana zu in hi hichi athil bol chu KFC corporation te ana lunghang kenon hi ji chun Harlan chu ko nin ana he elo kit tawan hi chuti chun ko nin thutan na asimin Harlenin hichi restaurant chu ahon thailo ding ahi ati jeun akha dingin aum kit tain hi ahin latuni chanahin hichi restaurant chu Claudie Sanders Dinner House ti minpuin aum jing na laiven vanuya KFC restaurant hello ahibanga asunga original KFC ki zuna umsun ahikinin ahi hitia zo ha sat gen theina za chom le lo sap na za chom hol akona jong ki tha pat kina ama le ama tha hat ki pia Colonel Harlan Sanders hin ati enung pia hichi Kentucky Fried Chicken KFC kiti hi ahin sim do ahi tunya dengan hi chan chu hi sautin video hoi sole like share anabolotin video kena kimukit dengan abonun stay safe and stay blessed.